Meda se me mo akwa banso enei do Badum TV Badwan health tips eso yegusuwa ti edwom di nkomo afa stomach ulcer ho adwoada binada ene wukuin so ye ba be hwe signs and symptoms intino wo ho na hu sans nyeme ya ye be bobosu ye be ka ho asama no watumika no akwa ya sabia meda endpoint homeopathic clinic ase wada wo mana ye djumadi ebro ne doctor edubu atin ne ti edwom nti ene di nkomo wie pode ne number ne be momom de ne number ne de o dakura na o de ni je ho do memo akwa be ye da se na wo chi so obo ho de ye da se emre ne adaje nti stomach ulcer ne ye ka ho asebu ene de ye hwe signs and symptoms se bi bo ba afia so a na bibi se esi a den na ebede de amame ho ade ebetuma mu ahu se wo stomach ulcer no in fact there be me fan se nipa be se we nipa be se 100 ya e wo stomach ulcer emu be du emu be se 10% ene bi a e wo ulcer ne bi so na emma ne tunsan so bi a enti e bi mu ha itimi kwa bi afa se asymptomatic emma tunsan but emu be 90% de do do no anya tunsan so bone tunsan so bone ni be the first na stomach ulcer e be da no adi ni se e kom de wa na wo yam yoya udi disusu a kawame no na wo yam yoya eti wo de e kom de wa me me ti we se kom de me a eni kwa se me ni wuni wo sa e kom de wa obeti se kom de keke eni kwa se wo yam yoya e na wo didi me a enka ma ho to so kama ani die wo de wo didi ami mo no aso na yefunu no aso na ya ase na wo munam enti one of the signs and symptoms of stomach ulcer is that when you are hungry you will feel pains. When you are satisfied, you will feel pains. Ade ba kwa bek man say aduane wadie no intimi digest ye. Aduane abedie no bo se gina obo indigestion. Ibi munya sa ade no bo se aduane wadie no intimi indigest. The aduane wadie no first of all no intimi digest aduane ne ko ye mu ansa. Na boba. Oh. Aduane boba wo ye mu an nam se akọ ye mu na acid, hydrochloric acid. Echima gu aduane no so nti no e boba wo bo sa no na obo hyehyew. Heartburns. If you say, the author tells you, say, Yayamun Yawan Samu, Yayam. We have linings in the stomach. I boy a home. No more Yanin Samu, away minimum. Okay. Oh. It's a Janina, what do you know? I can mix it with hydrochloric acid and other juices, gastric juice and so on and so forth. A Janababa Bossano, acid womb, to once and not as I say, Malbono, as she shows, not Obuhan, a bono yania. One of the signs, one way ya stomach ulcer, one way ya because when you be a friend say akoma yade. Beba hospital no, doctor me feel say me nya akoma yade. Now bon say wo mi ensiso. Sometimes wo mi abon say ensiso, shortness of breath. Now akoma no, to me bo peri stomach ulcer no. Etima obuni ya o yesa na esiwachi asa waso ano man. Wow. Oh yes. Na ema bebre no abelche. O kesu, when dia wie no, obekesu sa na o gase. Na or be fan ne to ne be fan minimum it was of beche sa na obe ochi a aduane bia ko yemu a the taste of it, the scent of it changes because aduane nya ko yemu a the fried rice na woody woody ko yemu ni wie no enam say acid ne sa na maragusu nti no the taste and then the scent of the food no changes it be obi be kesu na scent e ba no hu say aduane me di ne ko so na ga me di o ade hwehwam but nya ko yemu wi a it changes. It was a who sa no na at the center, but one we are confirmed be a friend say halitosis. Bad breath. For me, aduane wa die no pampan no na boba. De betima sa ye ne say etima obi o ha otimi nya de be kan say heartburns. Obo no timi hyehyew. Ase wa di aduane no ase obo no hyehyew to the sense bebere no afele so ba no nusu. Obi wa aduane wa die no intimi digesting no obo so wa amfe kora wonye okay. Stomach ulcer no atimi obi bofro no. Nauseated feeling. Asa obe feel obi ho no a odidi wie no wa amfane nche ne minim no wa amfe a onye okay yeah no onye okay signs and symptoms of stomach ulcer e doso bebre na so bia ne se de ne de no ye no efa enti emre ne koninti no be de number no betudwa so obi wo sa wa hawo ne bia obetimi afre endpoint homeopathic clinic number 0244 86 7068 0244 86 70
68. Yade be how be wait me afre. Yeah, that's it. And so Dr. Duboatin na yetene kama endpoint homeopathic clinic na daroma ene yade bro medino efia amankwa tamaklo china nyame yadoma ebesehia.